Ndabahaye mwiriwe mwese canke mwaramutse bivanye naho buri umwe aherereye banywanyi mudateba kubana natwe ngaha kuri mbonesha kuri mwe Rudendi bashyikiriza amakuru atosoye abarabana n'umutekano politique ubanye n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Turi kuri uyu munsi wa gatanu ku igenekerezo rya 22 Myandagaro 2025 tugiye kurabira hamwe amakuru akomakomeye ajyanye na operasiyo ikomeye igisirikare cya Congo Fardc cyakoze ni nyuma y'uko bari barasohoye itangazo rigaragaza ko izasanabwe ziri kwitegura imirwano ikomeye mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo. Fardc ikaba yisikora operasiyo offensive togra avengre mu bice bitandukanye mu rwego rwo kugira ngo iburizemo umugambi ukomeye wari ufitwe n'izasanabwe nyuma y'uko service nationale de renseignement ndetse na demiyape bari bagaragaje ndetse bavumbuye n'amakuru akomeye y'uko izasanabwe ziri gutegura kugaba ibitero mu bice bitandukanye by'umwihariko ibiri muri side Kivu. Turababwira uko bizatangiye ndetse nuko bimeze, ibiro byose nibibaye mu gihe benshi bari bazi ko ari ibintu biri kugenda bigana mu nzira nziza mu gihe cya CCLF. Turaza kubabwira ibijyanye n'amakuru akomeye yashyizwe hanze na service de renseignement militaire ndetse n'ibyatangajwe bijyanye na attaque coordonnée et simultanée mu bice bitandukanye. Turaza rero kubabwira ibidasanzwe bijyanye na operation preventive Fardc yateguye. Turarebera hamwe ibijyanye na deploiement des troupes, turebe hamwe kandi bijyanye na pi alliés et atterrir mu bice bitandukanye. Turaza kandi kubabwira ibiri ko biragaragara bijyanye na recruterie de compas en obusieri 122 mm. Turabwira kandi bijyanye no gucunga umutekano bya marine militaire mu bice bitandukanye. Turaza kandi kureberamo uko logistique militaire iriko irakorwa. Turaza kandi kureberamwe attaque Ankre mu gice cyitwa Kigogo muri territoire ya Mwenga. Turababwira kandi bijyanye n'imodoka zidasanzwe ziri kugenda zizanwa ngaha. Turaza kandi kujya Warungu tubabwira hakozwe mu wavre de insecrement turebe uko bizagenze. Turaza kandi kurebera hamwe progression en ligne muri territoire ya Rucuru ndetse na Warikare. Turakomeza page amakuru yacu tubabwira ibijyanye na infantry mécanisée yamaze kuzanwa muri ibi bice, aho rero bitangazwa ko hagiye kubera urugamba rukomeye. Turaza kurebera hamwe ibijyanye na riposte massive, igitero gikaze cyo kwihimura cyateguwe mu bice byahitwa Muramba, ahitwa Rwindi ndetse n'ahitwa Nzimira centre n'ahitwa Nyamarehege, aho Fardc ikomeje gukoresha imbaraga zidasanzwe. Turaziro mu buryo bucukumbuye kandi buremereye kurebera hamwe ibijyanye na operation chirurgicale, ibitero bigamije gusa ku birindiro bya gisirikare, bikaba rero ari ibintu biri kwifashishwamo imbunda zifite za silencieux. Turaza kandi kurebera hamwe ibijyanye na diplomasi, turebe ibijyanye na Doha ndetse na Washington. Turibuze kandi kwinjira mu bijyanye na operation offensive ndetse na sécurité et intégrité territoire, turebe uko bihagaze. Turibuze kandi gukomeza amakuru yacu dusasangure mu buryo budasanzwe ibiri kugenda bigaragara bijyanye na plan de offensive generale, umugambi w'ibitero bizagutse wavumbuwe mu ruhande rw'izasanabwe dushingiye ku makuru akomeye yatangajwe ndetse yamaze kubonwa na GD. Nkuko bigaragara turabwira ibijyanye na armamentaire lourde zavumbuwe, turebera hamwe kandi ibijyanye na infantry regard, turebera hamwe kandi unité spéciale. Turaza kandi no kubabwira ibijyanye na discipline et de fer, turebera hamwe kandi ibijyanye na exercice mantinare, turebe combat de montagne ndetse turaza kubabwira attaque surprise iri kwirategurwa mu bice bitandukanye. Turababwira kandi place frontière, turebere hamwe kandi bijyanye na muwavre de diversion igikorwa cyo kuyoboza gikomeje kugenda kigaragara. Page ni ndende banywanyi, yari inshamake ni mu nyemerere tuyiramburira hamwe, turebera hamwe ingingo ku yindi, turebe uko izo operation za gisirikare ziriko zirategurwa mu buryo bwa nyabwo. Kandi niba ari ubwambere dukurikiye, ndagusaba ko wahita ufata icyemezo gikomeye ugafyonda sabone kugira ngo uyongere mu muryango watazongera gucikwa n'amakuru ndetse n'ibiganiro bikomeye nk'ibi biba birebana n'amakuru
amakuru agezweho kandi yizewe arebana n'umutekano, politiki, ububanyi n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Reka turamvure inkuru yacu mu buryo bukomeye kandi turebe ingingo ku yindi. Ndakubwira ko operasiyo ikomeye yatangiye mu gitondo cya kare ku isaha ya saa 10 za mu gitondo, ariko amakuru twayamenye ku isaha ya saa 4 n'igice za mu gitondo. Rero twamenye ko Force Armée de République Démocratique Congo zifatanyije n'intoranwa za FDLB zazindutse mu gikorwa cya gisirikare cyagutswe kizwi nka Opération Offensive de Grande Avengre, bagamije kwisubiza ndetse no gusubiza inyuma umutwe wa AFC rumaze iminsi uri gutegura ibitero bikaze ku birindiro by'ingabo za leta mu bice bitandukanye bya Sud Kivu, nk'uko rero byari byaratangajwe mu itangazo Fardc yasohoye ku itariki ya 19 Nyandagaro 2025. Yari yavuze ko izasarambwe batangiye kuba bakora ibijyanye no kurenga ku masezerano ya CCLF, amasezerano yo guhagarika imirwano by'agateganyo, ibintu byafashwe nk'uburyo bwo gusenya inzira zose z'amahoro zari zarashyizweho na Washington Peace Accord ndetse hamwe na Doha Principles. Nk'uko rero bigaragara, nk'uko rero byemezwa n'abasirikare bakuru b'iperereza bo muri Service Nationale de Renseignement y'u Burundi ndetse nabo mu ruhande rwa DEMIAP ndetse n'abakora ibijyanye na Agence Nationale Service de Renseignement, baravuga ko rero bamaze iminsi bakurikirana imyitwarire y'izasarambwe mu bice bya teritwari ya Rucuru, Masisi, Nyiragongo, Rubero ndetse no muri Sud Kivu. Hamenyekana ko uyu mutwe ufite umugambi wo gukora attaque coordonnée et simultanée, aho rero bivuga ko bari gutegura ibitero neza bigomba kuba bigamije gucamo ibice bitandukanye. Fardc ikagira ibice igenzura. Biravuga ko rero amakuru yamenyekanye ya mbere najyanye n'ibyategurwaga bya attaque coordonnée, igitero giteguwe mu buryo bw'uko ibice byinshi by'ingabo biterwa birimo ingabo bigomba gutererwa icyarimwe. Hari kandi simultanée, ibikorwa bikorewe icyarimwe kugira ngo babashe kuba babona uburyo bwo kwisuganya. Biro bikaba zatumye Fardc ifata umwanzuro wo kubanziriza izasarambwe ku rugamba mu gikorwa bise Opération Préventive cyahawe kode ya OP004. Iki ni igikorwa rero cyo kwirinda ko bagomba guterwa mbere. Muri iyo operation rero yakozwe mu byumweru 2 bishize, Fardc yari yakoze planification stratégique, shyiraho umugambi w'intambara ndetse no gushyiraho umurongo w'imitwe ya gisirikare. Ibi byakozwe mu rwego rwa Etat Major Generale, bikaba rero byatangiye gushyirwa mu bikorwa. Hakozwe ibintu bine by'ingenzi mbere yuko iki gitero gikorwa. Mu makuru twakira aravuga ko mbere na mbere Fardc yabanje gukora diploma des troupes, kohereza abasirikare ku rugamba. Abasirikare benshi bo mu mitwe ya force spéciale boherejwe mu bice byahitwa Nyamirima, Bambo ndetse bandi begera neza ibindi bice bitandukanye bya Sud Kivu. Hahise hakurikiraho appui aérienne et artillerie, kongera ibikoresho bifite imbaraga harimo intwaro za artillerie ndetse n'izindi zishobora guhanura indege. Fardc yashyize ku murongo helicopter de combat NOBUZIERI 122 mm. Iyi kajugujugu rero yagiye yifashishwa mu kugeza ibikoresho mu bice bitandukanye mu masaha y'ijoro. Hahise hakurikiraho coordination avec le groupe militaire, ubufatanye bw'ingabo. Biravuga ko rero mu nkengero za Lac Edouard hari amato yagiye ategurwa muri force navire. Hashyizweho rero uburyo bwo kuba bakumira izasarambwe mu mpande zose. Bikaba rero bivuga ko ibingibi byose byagiye biherekezwa na planification ya logistique militaire. Ibikoresho byagiye bifatwa bikagenda bikusanywa. Bivuga ko Fardc yashyize imbaraga mu kurinda ko abasirikare babura amavuta, babura amasasu cyangwa se imiti y'ibanze. Biravuga ko imirwano yatangiye ku isaha saa 11 za mu gitondo, nibwo rero operation nyirizina isasu rya mbere ryari ritangiye kuvugira mu bice bitandukanye. Ibyo rero bakoze mu buryo bwa attaque encre, igitero cyihuse igitunguranye. Biravuga ko mu gace kahitwa Kigogo muri territoire ya Mwenga, Fardc yakoresheje ibimubunda biremereye ndetse na za burende. Bikaba rero bivuga ko bari bafite infantry mécanisée, abasirikare bagendera mu modoka z'intambara bagendaga barasa. Ku rundi ruhande biravugwa ko mu bice bya Warungu
akozwe mu havre de insécrément igikorwa cyo kugota umwanzi mu giro bivuga ko mu gace ka Nyiragongo abasirikare be Fardc bakoze progression en ligne kwinjira ku murongo utambitse kugira ngo babuze umwanzi inzira. Amakuru akomeye atugeraho biravuga ko rero hagiye hagaragaramo imbunda ziremereye bitandukanye nuko mbere bizabaga bimeze. M23 yari yiteguye gucamo ibice Fardc ariko kubera ko Fardc yari yabimenye mbere bari batatunguwe. Fardc yakoze riposte massive igitero gikaze cyo kwihimura mu gihe gito. Ibirindo by'izasarambwe byari biri ahitwa Muramba wa Rungu bizafashwe ni mu gihe mu gace kahitwa Rwindi Fardc yatsinze igitero cy'imbere cyari kigizwe n'abasirikare benshi bizasarambwe mu bice by'ahitwa Nzimira centre ahitwa Nyamarehege. Fardc yakoresheje force spéciale abasirikare babihuguriwe bafite imbunda zidasanzwe bakaba rero baciye intege bikomeye izasarambwe ku mirongo y'imbere y'urugamba ziza guhita zisubira inyuma. Abaturage batuye muri Kivu y'ibiyaha baravuga ko bumvisha amasasu menshi kuva mu gitondo, bamwe bahungira mu mashyamba abandi bahungira mu bigo bya Fardc. Hari amakuru avuga mu baturage avuga ko abarenga ibihumbi 2 kuri ubu bamaze guhunga ibi bice byo muri Warungu ndetse na Mwenga mu gihe gito kitageze ku byumweru 2. Fardc iravuga ko yagerageje gukora operation chirurgicale ibitero bigamije gusa ku birindiro bya gisirikare bitagira ingaruka zikomeye ku baturage, nubwo ro nta pereza ryigenga turakora tubashe kumenya niba kuko ibitero nta muturage byabangamiye. Imirwano yongeye kugaragara nyuma y'uko amasezerano ya Doha na Washington atari kubahirizwa yaba ku ruhande rw'M23 ndetse na Fardc kuko buri ruhande rurashinja urundi, aho Fardc yasabye abahuza b'amahoro b'abanyamerika n'abanyakatari kugira icyo bakora. Ku igenekerezo rya 22 Myandagaro 2025 Fardc ikaba rero ikomeje gukora operation offensive ndetse ikaba iri gukora ibikorwa kugira ngo igarure sécurité et intégrité territoire, ariko ibi byose bamwe mu basasanguzi bakurikiranira hafi biba baravuga ko byose bihonyora uburenganzira bwa muntu nk'uko ro bigaragara. Imirwanira senya ntiyubaka. Isuribaza uti izasarambwe zo zari zihagaze gute, izasarambwe zo zakoze iki muri izo operation zateguranwe ubuhanga bukomeye? Reka twinjire muri NEO zizasarambwe tubabwire naho uko bihagaze ndetse nuko bari bahagaze. Umutwe w'izasarambwe nawo umaze imyaka irenga 3 ufite imirwano ikomeye uhanganyemo n'igisirikare cya leta. Uyu mutwe wari umaze kuba wagenda ukusanya ibice cyane bikungaye cyane ku bijyanye n'umutungo kamere, ibyagiye bigaragaza ko ibijyanye n'ubushobozi bamaze kubibona. Ku ruhande rwabo iza FC ziyemeje ndetse zivuga ko Fardc n'abafatanyabikorwa bayo nabo barenze ku masezerano ya CCLF ndetse bagomba kuba basubira ibadagomba gusubira inyuma. Mu nyandiko z'ubutasi zagiye zigaragaza ko ibyavuzwe na M23 bari gutegura plan d'offensive générale, umugambi w'ibitero byagutse wo mu mpera z'uku kwezi. Ariko icyatunguranye nuko rero kuri ubu ibintu Fardc yahise bishyira ku rundi rwego. Izasarambwe zari zimaze igihe kinini bivuga ko zikora imyitozo ku basirikare bayo bashya ndetse no kongera gukarishya abamaze iminsi ku mirongo y'imbere y'urugamba. Uko rero bivugwa biravuga ko hari alimentaire rodre, harimo rero mortier de 120 mm, imizinga itera ibisasu biremereye, canon anti-aérienne zo 23D, bitwaro bishobora no guhanura indege ndetse na za obusieri de 90 mm. Hari kandi infantry regard, abasirikare basanzwe bakoreshaga fils de satin AK-47, mitrailleuse PKM ndetse na arme anti-char ndetse RPG-7. Unité spéciale, hari imitwe mito itozwa mu bice by'imisozi ya Rucuru ndetse na Virunga. Bivuga ko izasarambwe zimaze igihe ziri gutanga amafunzo akomeye ya gisirikare. Nk'uko rero bigaragara izasarambwe zari zimaze gushyira mu buryo bwihariye bwo gucunga ingabo ibizwi nka discipline de fer, ubuyobozi bukomeye. Abasirikare bitozaga mu masaha ya mu gitondo hakiri kare exercice militaire, hagakorwa kandi imyitozo yo gukoresha imirwano yo mu misozi combat de montagne niyo mu mashyamba guerilla infraguerrilla frontière
forestier, hakanategurwa uburyo bwo kugaba ibitero bitunguranye buzwi nka attaque surprise. Akaba ari amasomo akomeye yari amaze iminsi ari kwigishwa. Umugambi munini w'izasarangwa wari ugizwe n'ibice bitatu by'ingenzi, harimo parse frontière, igitero cyo gucamo ibice by'ingabo za Fardc bari bari gutegura, kandi ko ibi bigomba kuzabera mu bice bitandukanye byegereye igisagara cya Uvira. Hari kandi mu Havre de Diversion igikorwa cyo kuyoboza icyari rimwe rero byari biri gutegurwa ko bagomba kuzohereza imitwe mito mu gace ka Warungu n'ahitwa Mwenga kugira ngo babashe kuba bagaba igitero gikomeye. Hari operation sabotage, ibi ni ibikorwa byo gusenya byari biri ko birategurwa, aho rero bateguraga ko bagomba kuzarasa ku birindiro bya gisirikare bya Fardc biri hafi aha kugira ngo babashe kuba babatesha mu mutwe. Izasarambwe biravuga ko zari zarashyize imbere service de renseignement kugira ngo bamenye imigambi yose Fardc ifite. Bari barashyizeho abatasi mu bice bya Warungu, Rubero ndetse no muri Warikare. Bari kandi bafite ahantu mu masoko, ahantu hatandukanye hahurira abaturage, aho rero bagendaga bamenya amakuru y'ingabo za leta mu buryo budasanzwe. Biravugwa kandi biremezwa na Dimiape ko bakoreshaga uburyo bw'itumanaho bwa radio en haute fréquence n'ubundi buzwi nka VF tactique. Bikaba rero ari ibintu bigenda byigaragaza. Izasarambwe zari zifite gahunda yo kugaba ibitero ku igenekerezo rya 23 cyangwa se 24 nk'uko byaje kuvumburwa na Demiape. Biravuga ko bari barateguye gukora attaque nocturne, igitero cya nijoro kugira ngo batungure Fardc. Bari bafite kandi gahunda yo gufata ibirindiro bya Fardc biri mu nkengero za Lac Edouard no gukumira marine militaire yifashishwaga. Bari kandi baranateguye plan de repli, umugambi wo gusubira inyuma igihe batsinzwe mu misozi ya Virunga. Nk'uko rero amakuru tugeraho bigaragaza, nubwo rero bari biteguye izasambwe zagize ibibazo bikomeye, amakuru yabo yaje kumenyekana ku bufatanye bwa Fardc ndetse n'ubutasi bwabo. Nk'uko rero bigaragara, hari manka do logistique, kubura ibikoresho bihagije, kuko usanga kuri ubu ngubu rero hari ibice bimwe na bimwe biri kugorana bitewe n'imvura iri kugwa mwa biriya bice, kugeza ibikoresho ku mirongo y'imbere y'urugamba bitewe n'imihanda mibi bikaba bitari gukunda. Kugeza ubu rero ibindi bigaragara byagaragaye ni precision diplomatique, aho rero igitutu cya diplomasi gikomeje gutuma izasarambwe nazo zigaragaza ko zishaka kuba zahagarika imirwano. Ku itariki ya 22 mu gitondo cya kare Fardc rero yakoze iyo operation bise preventive, igikorwa cyo kwirinda igaba ibitero. Izasarambwe zari ziteguye, ariko nazo zikaba rero zitari zizi uko ibintu bihagaze. Imyiteguro y'izasarambwe irakomeye kandi biragaragara ko ifite intego yo gufata ibindi bice bitandukanye by'ingenzi mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru, kubera ko Fardc yamenye umugambi imbere. Uko rero bigaragara kugeza ubu rero ibintu bikomeje kugenda bihinduka mu bindi bice. Reka dutembere intara zose turebe uko bimeze. Duhere mu kwezi kwa Mukakaro tuze muri uku kwezi kwa Myandagaro, tubabwire ko mu bice bya Kivu y'Amajyaruguru hakomeje kugenda humvikana imirwano ikomeye hagati ya Fardc ndetse na AFC mu bice bitandukanye, yaba muri teritwari ya Rucuru ndetse no muri Warikare. Rucuru ni teritwari iri mu majyaruguru y'umujyi wa Goma, ni akarere gafite imisozi myinshi ibasha kuba rero yabamo imirwano ikomeye. Imirwano cyane cyane yagiye ibera mu bice byegereye ishyamba rya Virunga. Uko rero bigaragara, uko rero bigenda bivugwa, Fardc ikomeje gukora operation offensive bagamije kuba basubiza inyuma izasarambwe. Izasarambwe nazo ziracyafite ibirindiro bikomeye mu misozi itandukanye, Cengerero, Kakoko na Kibumba, hose barahagenzura. Hari raporo zagiye zigaragaza ko abaturage benshi bamaze igihe kinini basubira mu byabo, ariko kuri ubu hari abafite ubwoba ko bashobora kongera guhunga. Ni mu gihe rero muri Warikare, aka ni agace gaherereye mu burengerazuba bw'intara ya Kivu y'Amajyaruguru, ni akarere gakungahaye cyane ku mashyamba manini ndetse kazwiho ubutunzi bwinshi bw'amabuye y'agaciro nka Koruta, Gasigereti, Wolfram ndetse n'andi atandukanye. Mu rwego rwa gisirikare Warikare ifatwa nka zone tampo, akarere kagabanywamo imbaraga kuko hagiye kagaragaramo imitwe inyuranye yitwaje intwaro irimo Mayimayi, Nyatura na FDLR. Fardc ikomeje gukora operation de ratissage, igikorwa cyo gusukura aka karere ndetse no kugaruramo umutekano.
hari imirwano rero yagiye igaragara mu bice bitandukanye nk'uko rero bivugwa. Hari ibitero byagaragaye mu bice bya Tebero n'ahitwa Hombo, abaturage benshi baho bakomeje kugenda bagorwa n'imitwe itandukanye yagiye ikora ibikorwa bikomeye muri ibi bice nk'uko rero babigaragaza. Kuri ubu rero biravugwa ko muri Warikare na Rucura ari gutegurwa operation offensive, operation de ratissage. Hari kandi kugenda hagaragara kureri strategique, inzira zifite agaciro k'urugamba zishobora kuza kuvamo imirwano ikomeye. Hari kandi diploma tactique nk'uko bigaragara. Mu gihe imirwano ikomeje, Fardc yakoze gahunda ebyiri zikomeye: deployement des forces spéciales, kohereza imitwe yihariye, imitwe igomba kurwana byanze bikunze. Hari kandi AP arrière nk'uko bigaragara. Ibi byose rero nibikomeje kugenda bigaragara ko urugamba rushobora kuza gukara. Banywanyi no kudufunze page y'amakuru yacu, niba ari ubwa mbere dukurikiye hita ufyonda sabone wiyongere mu batazongera gucikwa n'amakuru akomeye tubategurira yibanda cyane ku mutekano, politike, ububanyi n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Hasta la vista.